Anointing the Keidi ang God, may got ki ang komo yung ngoy, pagjanggak babayi, chaban bonasa, bonasa Keidua, pwe emia, magchaban sa wewe, chaban sa josa, me emia retail, at chaban kingilangan lap to your person. Okay, chaban kingilangan is mag-quote with the donkey a child, klang si balay tail. Apo ka para porke me i kogosan ki wiker ka silunay ko sa ya anointing pwe ki men kango ngai ki chel ko rusia sa ngotroyo ko so tele bili ki aramas sa ngotroyo nita isi magagilang tanga posonen o is kamo kam klanti ang poson tebil ko kon chui char taga chuarong che sa ngotroyo renkot kot pa kong kita o ki ang kita ngin sarawi nganeo Aranganeo magchabang yung papang reta imintinda ke chay sa ngotroyo. Chay suko ng CI tebil kailok tebil sudrata tok pana pwede nganen coach o coach kung kapayata me united. Okay? Masani me ime tapui ime mange kitrame kalape kitrame palwara kitrame kalapo ar kalapa na tokalang mangeo te tapuyo. Niya chapan alialupan anointing pang Keidi magodido sang ren Jesus kabulbul dong ke child go to re child okay Keidi wo Keidi en ngen sarawita me ko tong ya ko tong kawela to token chepel re child o ko tong kawela pen ke child kana chai su tarakan a child wo tarakan meken mamor ima anointing ko tong kawela ko tong break the yoke. Okay, yoke to which a song and me di dang ke child. Magjes chukak mayauda. Jay gagoy aluriao moa silu bayo prala muri. Okay, to which says chukak udan move forward to turn time and taila samamia court to turn tay kilang the dog and god up to which a time and mock it away chukak pokita chay bone saucer anointing. Chay sutra some chay Keidi. Kauno masaniginan o say a bayo. Wano, na yaramasakan uya me resource masan. Aban sutra benefit, aban sutra katraban. Ay ban lugelon Jesus na mora yap sa sound tayo kan. Mikak uya. Ari kasambal chan bonus sa magchail anointed. Kchail Keidi. Makom sa chayang Keidi nanim saraw yo mao. Makom upsapal am Keidian kosan ren ngen sarawi. Makarta kapang kamelele me ke Keidi enda ke Keidi en ponganang ko sa walong power en ko sa walong retail manaman Kauno kung sui kala song kan imakarta chapan men totally kiyang ko sa chamor pagjang udial manaman ko sa kay teka chaluot me palilaud okay armas chuchuganenda Tami ipsa pahalera isuka koirta. Aki chesa chuya kapakabu watawat. Puwag masano katete sansal. So Japan pingi Japan kapakap. Pingi Japan kasane diar may bang kelail. Puay kelail amimini acha kelail amimini acha Pilipil. Okay? Aman sa chuka kapakap kita yung kelail ngapan sa saya kapakap puwa tebel dego to chuka Lucia. Apa yang kelai lemini ay Pilipil. Ipilata purta. Okay? Asa makaros mamayar pilata kapakap. Okay? Pilata bak pasampuko. Watawat. Pukay dento yan watawat. Apo yan watakati way ngay lukaya lang ngayon sarawi. Pukay chayip sapal. Ngayon sarawi. Kawitiya tama. Takom ko purkiya na sa laranwat. Arawiya matawa. Awi puyang kosoy. Anso may masan. Inchingiti. Okay, niyam kun wata kinchingiti. Tami yanana waksang nan wasan wata. Mapanaw, tami yanana waksang. O makong yung saraw kalangan kiyong komoy kasali yung yamma. Main Jesus sa wasaya po yan chama-chaman. Okay, ama, may ako example, may yan alasang sa wasaya po yan chama-chaman ng yalasang. Ama, panaw, kapong niya po, ay tip kopong nga child more nan masa no imikos ko saya kay tak chor pung kopong apa an sa magchelan ke mong yongan menrong asang gotrang koros kaperen wat puk sarawi puk jay kasik jay aban masan jay laro watawat we masan peren
char makikelep kapang mi insinsanamo nan nganom. Ima kauno kaun Jesus nan son payo era para pagi. Armas me pang kau dong kengen. Kau dong kengen kay dok James sarawi ran sarawi. Aprang boros. Chow yata ta kau dok rien nganen god. En nganen god milale. Okay, nganen Jesus o Jesus solar mi mere child ni palwar. Tuwa iyo e wang waranggoy kas kuli right. Ap icha Jesus o mangen sarawi. Nganen Jesus i mangen sarawi. Okay, so kachlon lalo child you can men fellowship. Okay, I can men fellowship. I can men e wang ka child. Makarta magjabam purtajak chakadrop ki. Atra assignment sayang kadrap ke nature seria pe moisture din ta kan suet apo so jabam priority to number 1 ha priority jabam mantra opnok proslara chakola nana chai wongot besi jabam berprapa bejan katiasang the child so long as man chai katiasang e wongot rano san suet Rano sansuat puk chacho rongasang god. Chacho kak monga pon monga nayo. Niduan limbakang god kang kapong getel rang koros. A child will treat Kauno in and kosambal. And udial me priority. Kay de kay bodo man just serve ay bodo karyaw. Okay? Naisari kan karyaw. Chekang priority pong. Ay men may rape kalimao. Ceva morin sacrifice. Ceva gila god kayo. Berdache ta cema dawa. O masalan god. Are ensa machelan ke mo yungan. Ayo ronger mo. Yes ayer mo. Ranwat main god ta komen masan yang ya. Kita komen masan yang ya. Okay rakin sequential. Guperma. Kay degi mo mi pang sayar mesang ranwat ap mengka kela kay gitail. Puegi sawewen sa walang makakan. Ikin matawalang ay monok kanisin suwad. Ay ito Jesus, may pangalar kachailang kilay laso. Tamin dakin sin suwad mo. So lang man may waray lara pa pang kualyenta kapag kimay po sana po en miya. Well, emasan ima so chore chal Bucky. Bucky main coach kito ay poson. Kito ay poson. O ngayon sa otra petieta po magabil. Mo, imen chayle na sa me. Chabang koerta ng disciple. Disciple tuwa siya wala warak ng Christ. Uga chay sa mga troyo. Ansa me chay kaker, pin, tatong kiya chay po son, at chay more kaparanong god. At chay more kaparanongi. Ama chay bang parparoan naman na po son. Ako fan sa chay likiyang chay me ko chiyo. Pag chay so chay lama me kakta tonggang chay. Aban to dongelaben, angoya so. Yap chukotunan more wood. Well, chabanglang ngayon sarawi. Ngayon sarawi, eso chok in expire. Teso chok sin ngayon sarawi, wala palan ngayon sarawi. Fullness of God. Okay, ngayon sarawi to wacha unsagan goto. Mimere. One level na chakak matawa. O kamelele, one level na pangasaleta anointing asa magmoitong Jesus am nor ngayon sarawi kachlong ream. Ngayon sarawi kachlong en keye kitadi maslale. Karata machapa moitong ngayon sarawi mo yutotok. Ngayon sarawi ba na piye isang kailok. Ngayon sarawi ba na piye isang kangodi. Abiye isang masandip mo yung memor sa lilale. So anointing nga pang kamakaleta lale. Chaip sapal anointing nga kamakaleta lale. Break the yoke. Remove the burden. Ima pa no polang kitan so lang kita punot silit which are masin samba. Pwede kita sito we kita anointed. Kita Keidi o kachlonger lole. Okay, o sapulma Keidi o. Isma Keidi count Jesus. Sapulma Keidi ngayon sarawi. Okay, Jesus Christ, the anointed one. Okay, Christ Keidi. Anointing Keidi. Okay, so, and so ngayon saraw bil tieta po trial. Ichong ngayon saraw mo, tieta po trial. A bonus, moment ministry. Okay, so magchay kelay lole, chay ka kelay liki ministry. Ari, kasambal, pag chay den chok, magchay Keidi,
puidir lugurian laboa Keidi ayen luguria me quotkido. Trasong o troyo, magabilap jo ipsapal ayo, ang ipsapal barriye sa samalaro, trasong o troyo, ngayon saraw me chakilikilang kay dekuchay. Okay? Magarita armas, okay armas ramapulopul nan maurin sa ulang. Sampong te sambare wape, kauno tutonggan rail matang, pugitaro posonin serero, dacha kamelele. Okay, dacha pegion. Resto question. Resto yung mumotsili ni kaila awi. Tawi lukuluguriana mana poson, rodacha kamelele. Okay, rodacha kamelele tama masani, icharma resosa, apreosa, me masanima, udacha uya. Ya example. Kuwata Jesus masani kapag kumisumao. Asay pagiuga kapag kumisumao kapchip sapal. Muen ransilu sa malaro. Akelel wasakis akechamanda me chewata Jesus masani akokol kong child me ipsapal. Kapakap ki sumao. Okay? But maybe so ipsapal. Apo gisa sa miya ni ipsapal apo poson Jesus. Ibang kapakapang work po kita poson. Maybe ipsapal le raya suchanok ka. Ibang call check po imagun. Kosain poson. Okay, sin ngoya yap chok yan Jesus ay maurisosa. Or chaban suchok lang. Chaban po kichak lang kichay suchok lang anointing. Chachok lang me chay Keidi. Kichay Keidi anda. Lalen pungla maula. Likian tatokong me chikan. Kamao parael. Okay? So, bentolar ng scripture. Matu. So anointing me mimi poem am noren men ministry men to talk on likin coming anointing me ko sama Christ mimi ream and kaukawela bunot kaukawela so charakan me kachaikan po matame kachai wuwa te miare chay morki. Okay. Maduisak rajugjuk eu galap kosa yamma. Maduisak rajugjuk eu. Jesus ari malipepana sapol machon patake kriyamano. O kachkiyang rel manamanen kausa sang renaramasakan ngen sautakan. O kakela kala songen sumao o luwach koros. Okay, matawato wasaw. With Jesus is a tanan, Luguria man stranger and Kuiko Kausang and South. A Luguris abol Mowarango, is Mowarakranwat, Meman, Mipsapal. Okay, Poipsapal Woki is a laban mamor, Alea more, the donkey. Chawiala Warakin Crespa Japsapal. Kaiten Kacheler Mamor, Chapan men Jesus and Mamor, so Chapanasa me Pegaratra. Get us to Tokaki on dress Sarawi, Kajari. Yawi me chikan and kapakap te kaus ngen saud. A child buko. Chamat says the title nan momoso, chepan acknowledge, chepan osame chay Keidi. Ni Keidi po ipsapali, wang en sarawla lay. Ging en sarawya, akin men so saramas, akin men kasalatak yalaramas. Yaramin chakol ngen sarawyak control ngen sarawi. Takot control, chapil kanga chakapakapwe, yatuwo po isujiyang buko, ha? Yatuwo po restunda yung kapakapa. Okay? Ariyo kay pakpuy kaya chay sosa reach out. Chay sosa pain ko winda. Sosa iya. Imen kapakap amo. Imatawame. Igarap na ikin idakle na ramas. Nangka ng kapakap. Kay degi ikos-kosa iya me. Ngoy chokalip kapakap. Ay matamataw. Okay ramas sosa me. Puy chay lan lar ko wicha. Momot rong-rong nak chay pur. Chay lan lat sucha matawame. Punanen chinting. Chay lan kima naman ng kausa sang rena ramas. Ngayon sa utakan, mesumaw kan, aray luwat ranggela ila. Okay, puko ma, puko ang ranggit oras may ipsapal. Magkarta chay ban sutra sa umbodial. Okay, kuwi saraw sa umbodial, kuwi kwatraway po na ramasensi pala sumaw, alya luwisang. Okay, Kauno yaligigi chay, masani na soni sa klamay sa kuno, ibiluga ta, kasi biliyata, ibiluga ta, ikatore yukala, pugan wiya sa uko. Gay saukop to the nation. Dapat saukop yan. Kakosa Yahweh. Masa ng kopropor. Masa ng God.
online de offline kejel wi papa Kauno jail so go ben kreis ya okay so ira chigi suo walu akachel masani kumail koi o kaparang kiyang irail me wainkot karandor my koi Jesus mo akat pensamba lucky warango kumail koi my koi sang ni manaman kiyang rail manaman ren causa sang nen saud ren kamau yala mesumau kareta achapuko causa sang nen saud kamau yala mesumau yeramena keranaman poson pin tatong kiyaman okay pengen sarawi patlong ream ngen sarau patlong re pachaip sapal archevan pe kiyang pe karbo pe karet emasani kumai koi kaparang kiyang relakan me wingot karandor imagtaw ye patapataken imuin samba patapataken ipsapal po Jesus kat kodo mapil second day imuin samba yawi komi ban mela ama just choko no pata atra nor chaban suju wangot okay chaban porla katik chabanan ke masapuye ko maye ab chaban suju ko san mo okay chaban wusigila nan wasame suju ko no pang child pakio e pola po chalenter ko lamo wasaw ko no pang chepelo korsia mesapaik puigi chaban mi po samba cha ponsawa chaban sa selu ko prang god anan lang sa chaw yaw gitel ngi chaban ko la katik chabanan ki masapuek po sa chaban kaperenki po chaban sa god aramas patapatak chaw chapine tong tramol chaw yakin meng koro meng kapit okay aban lelanso chaban maye or maye ya patapat kay daga sombong taba udi mumana chaban eternal life eternal death eternal separation tama wasaw kansens word ki sotra kot mo okay amasani kumail ka kela kata me sumau kan kamaurata me melarakan okay isay kiyang kamaurata yesa mi isay marmas melay kapag mo na inono po yesa marakatorela po yan mela ikamelele may kapag po morkita kamelele sa tumaga pitiyo sang me so ben morta so armas tapa may kapag ki me yesa maramorla armas chodro kapag kremela Arias chukan sa nawagin maye. Ya chukan sa namaw. Okay? Ab Kauno cha. At least we ay puko. Kauno cha mamangi da maras cha maurgida. Ab menchuan ren maurta. Menchuan ren te mela. Arang tami tarketi renaleta Christ. Bo ma Kauno pil muidang ren mela. Arang gogola nanlang. Okay? Amak jabang yo kapag apoy cha porel poren maula. At cha sutroki yung ren maur sotruk. Eleven soja unsak. Achay ministro buko achay matamatawa nan lang. Esa achay matamatawa sampaw. Achay matawa. Apini masani we just passing through. Masani magachay we say look we chat wacha nang bogin magagoyo diluyo kapampatla. Muma na chay say look pun sampaw achay chokosan. Abdama Kauno kayo matamatawa nan lang. Kachay lente ko lang nanel. Chay lang ko lang nan lang. Ikarapanakach kito Jesus. Okay, emasani nan bamble walua kumai kakela kata me sumau kan kamaurala me melarakan kamakaleta me tuktung kan kausa sangen suot kan rena ramasakan matawa labalan pekar yoma labalan assignment yoma on getail solang or magjail puin puinin bakita puinan rong apso joka kapayata chay sapay pok chay chuto tong kaposon sabay pok chay gotriwo chay rong masanang god mandalabot mablaba meyang tatok nan momotso just to wata kata menta na momotso ako sa ilang warang ko me kaskuli okay como yung ay chay sapal ako sa yung kitrapo yung kitrang na sarawiyo agi yung kitrasapol mamasa no aramas kames chip sapal chabil pan
chay bang waste time liban it kumaras chu yang wiya tam chay bang wiya pare pansoso rapansoso wa pansocho angi abansocho angin doadoahk porque se chongen sarawi ne so Keidi anointing me Kauno pulpo trial men doadoahk i chongen sarawi yomo ab chay be banking kapaka and tiata po trial. Okay, and tiata baptize me with your spirit and fire. Poi me son ko saya. Ngai baptize kung kumal pil kileleng kolula. Welia kap. Ap me bango to muria ap baptize kung kumal siniyay o ngen sarawi. Arma chastu baptize siniyay ngen sarawi. Chaban turun plan ap chaban mentago ko prangkot. Mama sani mamilewada. Imen chailen chama-chaman me chail pegarong ma. Okay, ke chai kak oras me sa palogan wirong masa ng kot. So jala na tangala. Ala na tapon sa sapon alan sa pa ikoto. Amasani kumay kuwi kaparok kiyang Israel. Kaparong kiyang Israel mawing kot karantor. Siminda chail patak. Imet chail atangki ki Kauno pata chay Kauno pa chay maur po wing kot karantor. Satan kan chay len biladki cha Kauno pata ave penetong kailongi hatsuati seli. Esto legela wasakis o so to kamatokpa ko prangot pang kasinan. Prangot pang kasinan chay ban patang me wing kot pang karantor ro law armas koros wrong. Okay? Kumail kakela kada me sumau kan, ka maurala me melara kan, ka makeleta me tuktung kan. Okay, yermen dajan da bless you, de ui pake you kala, kuya le ispirin. Okay? Ngay bang kailangan taramas me bilkila pe, eschun da kapakap, inda kamen kapakap, mabantaya kapakap ki. Okay? Kapakap ki. Pokita, pokawawa pekara, kawawa kakalika. Ako sang reng kot, yan ano wawn ki. Ami banda, isto yang Keidi, chukak. So kita Keidi, ngen saraw katlongan buya sapol matato, ngen saraw tiyata po trial, kasalaba chay lo kaya toror. Okay? Kasalaban ngen saraw tiyata po solaman lo kaya toror. Niya pando ko kaya tororo lelan so na yuya ipuka isto yuya ipuko. Sapaik, kata sapaik. At saka para nang kuat. Okay? Kamakilita me tuktung kan, kausasang ngen suwet kan rena ramasakan. Kosampal mo. Kosampal po ikak wiwiyay po kon momotso ako isocho, kaus ngen saut. Ngen saut kan yang oto aramasakan kikilan dato san sarawiyo nakpur. Wasang kautak mesocho nga nang kuat lala ngen saut yang chat. Watal sili. Yang at paparokwain kuan yang sarawi. Kay lokte. Mamaw kiseli amante. Uyata labon mayrlate. Eko ton kasamin gotrop. Nanwasan sarawi yung saud. Yang oto aramas. Ama anointing o kailail. Anointing o bang ko sa iya kailail. Aramas me papakot, aramas me ipsapal nanim sarawyo ko, Israel aramasin nan masa ng God. Israel maur me paiki ang God. Israel rakinewang God. Ano hindi mo bang kelail? Magkarita ko iwasan saraw ka bang potlong drago kon. Ako iwasan ka potlong so me amas to eh. Pagkita, sutra anointing. Sutra matron God. Chay ko sa yang sarawi. Ab chay sosa. Iyay kapagap me chay pan. Talk, me chay anointed. Yes, Sister Queenie, we are anointed. Iramen muitang, pina chay matamataw mga sa kung bijiging gichay. Tebila naman ako say, magichay sa Keidi. One Kauno men gichay lang Keidi. Amuitang Jesus and Bola. Okay? So, Keidi sang nan lu kaysak. Melel sang kan pejin time. Anyway, may nino kasayter, may laletira piwiyang ngongki. Lu kaysak. Lu kaysak, eh? Chaywya kaskas school kung malakan mga pachakot ta. Chaywya kasaya kasampalan chailan wawniki.
Magchail Keidi magchail sapal. Pui me masano masani. Okchailenga kacheta megot loud nanatel. Papa go to bake young, eh? Luka isak rachiki lil duao. Wasa was a one Kauno Katarala Iralme Isia Kanriama, even that water. Okay. Murin Mebukat Kauno Chimpilata Chon Batak Isia Kanriaman. Amano wrong ana Moises Amango Batangi Damanjoro Batangi, Yachapa Goldo. Batak Pumyomo, Isia Kanriaman, Poimea so, me Kriaman. And Nitabio Pilata me Kriaman. Spend time on rail, a schooly rail, aposotoy, a Kriaman or rain. Aramas tindirala. Okay? So, we found what I got up and sansal. Murin Mebukat Kaunogachin, Pilata, Chombatak, Isiakan Riaman. O Kachin Parone rail pasang. Oh, Paroneto, what? Parone pasang. Parone pasang moa. What Riaman? Okay, Tamakas Kasaya, Maisiakan Riaman. What Riaman? Recruit Riaman Koi, Kuankalok. Okay, what the Mabuk Sarau was so beautiful. My band says that I will Yasame Kaloka was such a priority. So I'm so sabung. But God is about mission. God is about on the go. Okay, you coach me tell you Pompongi, I tell coach and Sansal Chakai. Coach and Roko to Aramasaka Paramasaka Kapagan God. Aposex Sabul Mankin Raila. Okay, Corusia. Amasani poren ko lang ng kanim kan o wasakan merapan kacilaya. Iyar kacin masani yung rail. Racket meaning loud. Takot rak. Moto, wayward. Wan sa apaka meaning loud. Aton tatong ka memalaulaw. Rak met weta ktrail. Ktrail aramasaka met tundur nan sambawat mesansalong. Okay, aton tatokin koton kapri kitela ren kot. Memalaulaw. Imema masani wasa. Raket me inenen loud. Okay, may bang kasaya membombe. Membombe dur. Malaulaw cha patangi ipsapal. Malaulaw cha kakairta aramas. Ren buya la chon patagang god. Atame chaigen buya, chaigen ngongi cha kasarawiyo ya chaibuko. Achon sarawi kang kokairta wo wukila sang melaut koti lel seri. Malaulaw. Malaulaw cha mangongi. De malaulaw cha me asa. Okay, po macheso chaibugingen, chapan sosa. Masani, atron tatonga me malaulaw. Kumail or kapakapo pokeren kaunen rak. Okay? Pue en katin katarotong chun tatok chocho nan sapul maraket. Okay? Pue ki kichay kauno kapong kichay ta epapang me sapul marak ma. Kaitek na inchepel peso anchepela me koch. Okay? Ar kumail mosal. Kumail anasa. Pue katarwe kumail tuweta simpul kay. Nampungan kitiyan wal kay. Gita mema masani. Kajal rasang sip. Kajal mimpa ikiyang kot. Kajal limpa ko ang aramas. Kajal autaut kungen sarawi. Kajal arapong sarawi yaschupon maso aklabalap ka ang odi mensiyay. Okay, child tuwecha simple. So niya chay kuwi. Kajal nasa. Okay? Anda. Katar kumail way tuwecha simple kay nampungan kitiyan wal. Takot kitiyan wal kakuwan patak charmas kay dong gunung katar. Aramas pinitong kachakay. Popoil. Okay, kitiyan wal ichame asa hunting. Ichame asa melawalo. Amor melawalo. Asa just simple. Guys, si pa me tento. Ame akchukuchuk. Ame pepol. Ame malele nan ngane. So ime karasayang. Ikataruwi kumail way tuwecha simple. Okay? Tuwecha simple. Nampungan kitiyan wal me onopataran pelianuk. Kumail derwa pliste koruken sailak te suit. Kumail derudi naniyalakan puen
ran mawi aramas. Okay, tame mamasani terwa mekan mekcheban kopor kebon. Miena imoni bangalok pa miena imoni. Baka by suit lima wape po ipananane. Mosango, Yermen no katrapwe Kauno na katarkitel udana bana paligchel. Lime sama kawit wasa. Okay? And niya mail pan kin lel ni kani moyo. Kumail pan kin inda bebo long John Password. Ama aramasen bebo laman mianan John Passo. Amail bebo pan mirre. Ama soja ebang protong kumail. Tami koskosoya. Magcebang koi wasang kalongkan. Aramasalig jelta bebo lenggot pangot re rail. Bebo lenggot pangot nan marailo. Puegi rai kasamo John wo wasele masanang got Kauno panga chingi rail ki yang rail bebol. Amasani amakakoi rail suikuk a bebol me pangot yang railo pan wasiksang. Okay? Armas koroskin suik masanang got suikalak sabol manggot armas ragin lelang kawal. Ischun dinda makorusia me wo wasele masanang got sabol manggot armas. Okay ko seli puekira matawa me pung. Ap ma praki puk sarawi sapong. Okay, rek do job wato. Okay, ka school. Me makcebang kasamo, akcebang ukila. Okay, wabang kapungata. Ta me melelo. Aban do jo Kauno patpatokoti kui me melelo. Arotoro jepel. Ebil banta tongi okay buen bilwato mori. Me socha melel. Tirim bata ko seli socha melel karita. So long man socha patnan masanong gojo amor wangawang. Aban lusuk laba, aban menrong laba, aban pongago at puksarawi, aban backslide. Okay? So, masani kumail kakela ka tame sumao kanan nan kanimo o kaparong kiyang chowe kan me wing court korandor matawa. Ipo sana na chay ko silipata, chay ko soya wing court korandor. Kaiten chalong ko saya jarong amao. Abichay so Kauno pa ang aramas. Po ya karaban ay pampatapatan ko wingot korando. Po chay ko kono pa chay mo korandor. Ayon pa tayo yang kasamo. Mabang porto ikakyang peren. Tiban yang at chang silin masapuy sa ta ay mor panda. Arime masani ki po aray la sayer pasanen sapul kupurot melelin patak me menronggo patangi. Bakatar chon batanga. Okay? Nana isak isu luke isak malakan map chokachta luke isak eulel duome yap chokata kalawa me isak isu lel rie isak emasani chon batak isiakan riamano aproto peran ko walap rea patowanong Jesus maingat kaun ngen suwatakan pilgin baik yang kid niat ken kaus rail sang rena ramasakan rosonen maromi. Okay? Miyaya ramas minda. Chakabagap ben armasong imatak. Okay, chakabagap king imatakan. Pukta, chat Jesus. Chat Jesus. Jesus masanang warong buya. Makomo claim como yung oy cha warak ng Christ po cha ipsapan cha bangwiya po ema masanong kachail. Okay? Puksarawi ong aramas mesolong. Ama ischi solong ay watwadap ayan anak yang ko chay more po yung kakan kengin saraw po yung weweki o yung bilpay kiyang kokolin kan Mas Jesus masani o po rekosaya maingat kaun ngen suwatakan pilkin baik yang kit mara peran rekwar kalok right kapakap kiaramas ngen sautokan right puro peran ang kiyang report we are mission report atame chisi sabong ral masani igilangatar to an Satan apo budisang nan lang duwedra lial kumaila nasa Puigi yang kumain manaman. Rodang roy preferensili. Jesus kataman kan rail all done. Pokoknya pakan sama cel wia moketin god. Ama bilingin sa otakan moket sin miak sin bo maso gis bilingin mure cel kaiden. Sin menarma sin kilang buat. Kaiden mamal.
Ramina na rail peranin report kita mo yawe. Jesus masani ikilanger tuan Satan. Abu budito duetra lial. Okay, fall duetra lightning. You may masani. Jesus that cross their point. Rail point and maral. Jesus. Kay din ko magalip ka kapakapan sa what's kakerian kapakap ngayon sa watakan biltran. Jesus masani ikilang Satan. Ikilang Satan. Apo katamang general. Kumaila na sa buhigi yang kumail manaman. Okay? So kasampal chachang Kauno piltatong kung gachal chama-chaman. Jesus kilang Satan. Kilang Satan. Chalte wawasan pewe kang kampoyang magchay den mamal buhigi kapakap kan basapang. Jaiban chama-chaman. Jesus kilang Satan. Okay? Jesus kilang Satan. Apo budito sana lang ati uwe chalian. Chalian kilang Satan zo. Chay syukilang. Ayan, chay kilang wuya pewa kanap. Chay syukilang nituwan Jesus akilang. Ari Satan na. Chachon Kauno piltatong kung kitrail. Satan na bil marsuit. Machay pan suja chok mau. Okay, pa kitray solang. Chay kin minsansal kitutok me Jesus wuyata. Machay kapakap as chumawala chay namanok sili. So chumang ko saya. Ama maula. Uy po na nana asa. Ay kapakapa power. Aramas ka maula. Ako saya ikilan Satan. O kumaila na sa buigi ang kumail manamano. Ako as pala mo ako saya. Po kumailan kaksok po snake kan. O po scorpion. O po wedi munti tiyo. Okay, actress them. En chichangka paraparan. Ikilan Satan. Ikilan Satan o chaman. Ngay makiwe manamanan. Kay de ko chaman. Kay bilban triak sinengkan. Pwede ko Kauno ko panger. Eve, serpent o Adam. Ni trapeng kapagapag Mapan lelan so. Mawang kapitin liyo pan triak iti wang kapitin sineko. Ariwasame ako sa saya. Pokumailan sok po ang snako. O po ang scorpion. Kan o pwede muntitiyo. Isi muntitiyo Satan may kilango. O sotra may akot pangkawi kumaila. Okay? O rin na tayo kulukulong kitrail glory of God. Takot glory of God. Lingaling may Kauno buya red trail. Wow kapungo ento kalangi kayteng trail. Okay, po Satan pang koto, Satan pang uyatak chalang buon maso, Kauno kang suik buon maso. Apo kang pukata activitic. Okay? Ariyamasa ni, me arena chal memor mo, arena chal memor mo, kachay kak uyan mana kano ko sa iyawasa. Chay ban syuk pon Satan, chay pon scorpion kan, chay ban buwedi muntitiyo, o sotra meokot pang kawi kumaila. Okay? Chachon, Kauno ban kakayar kachaltan an ministry. Sotra pagyo chay ban yangata. Metanota magkachal. Chay ban para nganan por maso te mila nantuan kot. Pa ban suik. Okay, ban suik magkachal. Chay ban te koula. Aso drapan kukola mo. Pokot kung pokatata more map tigatig. Masa ni kumail ter peraniki an ngayon sa otra na rail paiki ang kumail. Ang kumail ang peran kita at amail ka na anting tier nan lang. Okay? So, ima chailan kayo kaparan ke puwegi Jesus chay kaker yang minan lang. I kaparanen mo. Para peran kia chay maurin maur sotuk ren Jesus. At chay pungla ren Jesus. Arirang kora sa kaparan. Ngayon sao tabi party sang na chay. That's just a token of who we are in Christ. That's not a big deal on God. I big deal and magchay pilata maur sotuk teso. Okay? Pong Satan afflicta a chang. Okay, nan matubayo Jesus kosoitra epewetir chepel. Apo yan bola. Aki kom yongoy.
Komiyongo yana pola, poinki anointing, and yang and sarawi. Pogjan uyatame masani. Okay, so the anointing on you is not for you, it is for other people. And so mensarawati at a potile, empowering child, kakela kai child, poiki at lukayang child ministry. Ekat katarong child time account Jesus katarong warongo wasa. Rengo one, kamawela sumau, kausangin saut, kamawela tuktrunkan, kamaurata ramas, puko kaima. Puko. Kuita papanan molo en mo X. Maybe ang kuita papanan msarawi X yumo. Wasama ko tu ye papan maybe miseli kan mana na yang pot long morla. Kachel minta de maybe miseli kan chela papali jornum msarawi. Okay? Hallelujah, Jesus kalanganan kami kapanga marong saraw kalangan kapingkiyang kami sa pulmong limpak. Kung kacung ko puro kapeta kich koros marong sa pulmo masan. Iyay kapagap misapan paik yang komoy, kalangan kiyang komoy sawasan ngayon saraw sa wasay kich, sengkak paik yang kuprong kot, opportunity koros makoto mot. Sengkak kapagap kiramas sengkaw sasan ngayon saud, sengkak maurata aramas kan memelas wasay kich misapan, memor ko poson kung kaparanong komoy. Poson en serme pasaban sucho question o kot me saban taja tiluwi pa nito nam kachin masanier kalangan kom kachin kupro kapeta kapag kimya pa mia time ranwat embelka tatola lesson wa ni marangkaon Jesus mo yat kawan at sang komor kukulacha amen kalangan